رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب di dunia bukan selamanya, pasti kita semua akan kembali padanya. Kita akan mati, kita akan kembali menghadap Ilahi, itulah hidup abadi. Bila kita mati, alam kan berganti. Dunia yang di sini berbeda dengan di sana. Malaikat pun datang menghampiri, pertanyaan pun akan diberi. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, kemana kiblatmu? Man ikwanuka, siapa saudaramu? Kita akan menjawab menurut amalan, tanpa ada rasa takut dan gemetar. Bila amal baik, jawaban pun lancar. Bila amal buruk, kita akan terdiam. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, kemana kiblatmu? Man ikwanuka, siapa saudaramu? Jabet pijet, sikula pijet. Hai hana pupu, asairakan hukum Islam. Besi gasapu jabet pijet, sikula pijet. Hai hana pupu, asairakan hukum Islam. Besi gasapu lama tang takrib sinan pegababu tahara dalam kula sakala pega nabi mulia
kalena pegabamatan bina jabut pijut sikula pijut hai hana pupu asairakan hukum Islam besiga sapu jabut pijut sikula pijut hai hana pupu asairakan hukum Islam besiga sapu cara bersuci hana gepegalam biologi cara haji hana gepegalalam fisika cara puasa hana nepegalam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.